اگر یکی چوک هستن دیگه یکی چوک نیستن او چوک قدوم میگدن شی حکم چین او چوک بکن بزیرتی شرعا یولی چیز نیستن که دو میگه او چوک بکن اور ناجائز و حرامه. دیگر چوک تا چوک نبید اچ وقت نبید تا وقتی که یا شیر واری نگ مبید هنچو روده نگا و مزن کنگا چوک گوشگ نبید و چوک نبید اور چوک ارکش بکن هم چوک ساگ نبید شریعتا اور جائز هم نہیں. البتہ اگر یکی کجا مجبوریہ دیگر چوک کی زیرت روده نید ای روده نگ اجر و ثواب رسید اور خاصتا یتیم ہے وہاں کے زانگ نبید وما که ای پت یعنی وفات بیتا یتیم وما که پت وفات بیتا تو اشی روده نگ اجر ثواب ہے موزے اور بلے ای نہیں کہ یہ چوک شک بھی تو چوک بیت اور ای ڈولا چوک کنگ ہم جائز نہیں. ہر یک چوکی ہوتی ہم پتن ایک طرفہ نسبت بھی آئی کہ رو دینتا ای طرفہ یہ نسبت نہ بیت اور جائز نہیں شریعتا وحدا جاہلیت دورہ ہمیں چیز بیتا بلے وقتی کہ دین اسلام آئی چیز مکان کتا اور جائز نہ کتا. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.